Sang ang ay to zinga adok school tengkat a provincialize sa tule misan noya college ti tulak te da ke dil na chu tel ania kan tutu nai hong na sata kan e wangle ngai ven tu thanem ta kan ma wangin kan thurel chu press conference panga puang zar puan zar tha kan tia mizoram mi puite fiata min puan zar sakurin journalist te kan in soma etiza kal thehi sain lom thu sir cheu ani ama sabela chon scope gradation kal taila school hi provincialization mai ne lovin upgradation tiangai asan chu provincialized school anom pa ka upgradation kan ti ama pro do kan lo puan special category chuwa puan ta te dun haya notification kan ti chu to lamsam category a b c te anoma chu ten chuan school tam tak kha an din huna tanga han ti san an din hun han ti san sakte an ni lom ta chuwang chan upgradation tin kan da ani he upgradation hi sang ni som hi pathum September ni som ni pasari khan Council of Ministers in alo puang to sta chuan school zathum somli provincialized tour school za somria then provisional lot of da to school somngale pati lamsam grant in ta da san tour ama chon lamsam ti to pania kha cabinet meeting khan category a b c in aron chen sang ta chuan school chanem tak school zale pariat lai kha an din bun aron siam tha tepo ani tong su chian chuan ro manar siama chuan ni somni pasari thakwa sani somni pathuma upgradation Council of Ministers in asiam ta ka khan Department of Personnel and Administrative Reforms the Law and Judicial Department le Finance Department sia puina atil lova cabinet meeting a chuan na chungchang sei ni donin DPNAR Law and Judicial le Finance te sia puina lak ani thina chumini wang chuan an tutluna a hi asana kalti lenga ya school te heng ho hi ini chuan kan sarkar ti khan file kan kalti hala ataka chanti theina DPNAR kan thelu ta milo provincialized sakru pro to ka lo daru kan antia amaro chu DPNAR law lamin heta hi chuan arim chang lo tin anon soita kalpo kalrei lem lo soi ho na kan nei ni dok bera sta chuan provisional adop hian school somnga le pani lan kayan nia sani somni pathuma provisional adop rules he lo omia lowa rules omia lo khan school kha lan kai tok pan nia chuwang chuan kalpui the ni lo sarkar a reng chuan dan be chana ti tur nia dan khalo omia lowa cabinet meeting khan ada na kha alo siam box silo chuwang chuan kalpui the ni talova then school education department in notification ni somni pani thakwa san hi somni pathuma khan cabinet meeting ma ni sari khan notification ati chua pa chuta chuan provincialized to school te chuan he tiang ang hi criterion nei turani ia kha te na te phung he nga hian an tling nge turani ti kha cabinet meeting ma ni sari khan lo ti chuak towa chuminen chung kan an enta high school are not boy hian school za somni le pasari khan tling lo za somni pasari tling lo somni pasari chawan tlinga somko le pathum kha an tlangal top maya chuteng din huna awma wangte tin transaction of business rules hian kan en thein karinga transaction of business rules cabinet meeting hian thu nei na sang takaneya amaro chu provisor on siam ta group A chin level 10 lo chin B chu DPNAR thu ngei turani tinia eta hian higher secondary school principal te anzirti tu te high school headmaster te high school arei tak lo thok to a senior teacher te adoka an lo kha group 10 lo te kha level 10 lo khan lo lave to an pe kha khatia lom ve to wang khan rem chang lo kha
alo ta a tiang chuan in lamsam GIA atana alo chop chua then kha chu an lo defunct le to a then kha chu an mani school min pon metric exam pon lo ma chon lo wa kha ho kha lamsama alo dalu nuala heng te wang hian ngai to thatanga ye tin cabinet meeting a dalu le anita a chuan cabinet meeting chuan ni som poriat tharuk san hi som ni palia cabinet meeting chuan vai ni pai phot maila school education department ne ron ngai to tharok se aron tita a tiang chuan ngai to anita ni som paru klasom sang hi som ni pali cabinet meeting chuan Mizoram education lump sum grant unit for general maintenance of private school rules 2024 le ama notification allo siam to he criteria te a hian ngai na thiam na om the tia kha aron pass le ta relaxation aron pass de le a chuan kanan thelu le thil dang cabinet meeting a het chunga lai upgradation hi putlu ani kan chai na sakhop maya education department po kan cabinet meeting po hian kan ngai to na sa ni chuan ni som pathum thanga sang hi som hi panga ni kum me a khan cabinet meeting a heti hian min ti sak to te u kan an tia amaro chu cabinet meeting chuan ngai to na chazok se na ngai ati wangin kan thelu po chu apom le ta chuang lowa study team adin ta chu study team a chuan chairman a pu ke sap langa ani hi DPNR minister ani na ngin aron tela secretary school education department secretary man ania minister chamtu member ania chuba ga chuan putilal himpu MLA Reverend Dr. K. Panjab education consultant then commissioner and secretary DPNR secretary law and judicial department secretary finance department te member da ania heng kalkhom hian vai tam tak in mukhomin the Mizoram education lump sum grant in aid for general maintenance of private school rules san som di panga chu aron dong chuaka pom ani le ta ni he rule sin akina chiang zokin kanon sei fia anga zona te pom viau thei do na voina hian kan secretary te kan DS te kan director school education kan director te no telpui ni ti kha atira kan introduction kan lo ti mai ani kan how to te kan official te meron telpui ani chuan he study team hian rom hanaron siam ta council of ministers meeting ina aron engeniam aron ti chua angeni apom thei turin heti hian ron ti ro se kan ti ta ga chuan kumin February khan aron da chuak le chu nili thani san hi som hi paru khan council of ministers meeting chuan aron pom ta ani chu rules a siam chu una hian notify thei turin da ani to amaro so provincialization hi ala felma chu ti thei ani lo wangin ihan kan ti do na nia when a press conference hi kan zirti tu te nan sabik lawa apa in kan tia chuan nang ni ho wina data in ke na hi anron enber turania aron ngai ven turania when a local te hian information poi mo tak in hon do na chu when a in kalla nang mani in poi mo tel na turani apu dar tu te inia min lo zir pui te ponga in ke then ni som poriat thanga sang ni som ni le paru khan hey council of ministers meeting jong tun thotan ni khan school provincialized tour apom mane da chuan school song ava provincialized vai kan du ni amaro chu criteria siam lo ni to chumi be san chuan ti phot angai ti ania chu dipnia law and judicial finance te pon min pom pui thapa ron kal ani heta he criteria phalo pakhata oma chune chu
tur tlang ami special blind school ania anni hian ko anti kompon an phadon lowa amaro chu khongai na nen khongai le zual na nen e thili chu kan tia zirlai te po ngai ven ngai boipui ngai ani wangin ani hi chu special big boka in Council of Ministers chuan somnga le pakhat chinga atel ta abak dang zong hi chuan criteria thani criteria tia po hian kan huam zau khopa adam tak taka chuan higher secondary school a hian tumli chunga an exam result te an enrollment te khating kha enanga ya or tine lawa and tinia za somria an pa sanga ya tin enrollment a khan sirla ya khan somria le somli thingtlang tan somli nia station an sirla an nei za tu pi the nia ngopa higher secondary school in exam pass percentage a phalowa amaro chu Council of Ministers meeting chuan angai dam thei patopi ni ngai damang apakhat zo kan tlinga heti hian ti mai ang aron tia tin sangni somhi pathum khan high school a hian somhi pasari chau kha criteria kha te fun pha khan oma somthum le palia tuna hian ti punania somhi pathum nuwa khan school te allo in siam tha a enrollment ten lo ti san thei chuan ti ni high school a hian school no pang somruk an ne anga ya meichia hlang ani chuan somnga ko et mi pale mi chia omna ni chuan somruk turani sirlai no pakha sa chuan khati hun la sang ni somni pathum po phalo amaro chu ahnuwa tun kumin kheng ni ruk ni sari chu tuna kallai kheng hian somrukan phak chuan hemi te chu idale me gu kan tia school kha an lo chiam tha zirlai lo nga bel to chu wang chuan hemi te ida ang tin kan ti bel leta chuta chuan pasari bel anita ni amaro chu abak dang phangang lowe ro kha chu ti gaina omlowa middle school a po sang hi somni pathuma khan pani chawin an pha akal zela tuna panga ka danita blind school nen chuan special blind school nen tiang chuan a fan thei topin kan fan ve po kan ti kha kan sei tel duwa ta ni na ken thel china khan kan fan vewa tuna adok school ni me provincialize tak lo te hi special category 1 ta ani dona tuna adok school a thokle te hian zirti tumhet regular teacher in flow alla kan alla to dona ni ama ka chun adok a hian al lo hi basic achu a full in alla basic pay full in allowance ro chu chan ve ni ta half allowance ne tuna chun full allowance alla to dona tiang chuan an school kha special category 1 da maila alho apum to dona afulin langa tin sangni somni pathum somni pali thena alla that come retirement gratuity noi li po kha pek le ani dona khami kan pek lo chin sangni somni panga khan kana ti to pa rules lo dang lam to wangin khamia kan pek tak lo po kha pek le ani dona lo pension to te po pek ani dona chuan e school atanga special category school ani to nu pon pension chuan noi li an la thei don ani chuan the Mizoram education lump sum grant in aid for general maintenance of private school routes sang hi somni panga athuyang renga tuna category thar kan nei ta ka hi e soifia ngai tak mai ania sa chuan lump sum grant in aid school tia grant in aid to maila chithu mom to don ni ai lo tak phei chon chinga ni bera he ta hian special category 1 an manga chung bera special category 2 anum lea an hiam bera hian lump sum school chu category A B C in thle nia chumia an poisa don dan tur chu enexara hian ron tarla nia in ho thei turin ta hian garon pet garon siam chuaka special category 1 a hian higher secondary school chuan noi somriat pariat singa kum khatan nom thei don ani special category 1 higher secondary school high school hian noi somthum pariat kum khatan dong nga middle school in noi somthum khatan dong
chu an don dan tur ani a chuan special category school category 2 school om le a chu sarkar ma saina pro adoka lo pon to te khan ni pro adoka lo pon to te chuan kum khata higher secondary in noi somli pangan dong don ama chan noi thu man dong thin noi somli pangan dong to do na high school in noi somli paru middle school in noi somli an dong to do na stiang chuan an tan hian chen fa kom takin ma kan la ni sarkar in alo pon tong kha chon kal lo mai la sarkar ma se lo pon kal lo mai la category tha ale sumpo thanem tak an don turin bala ania chuan lamsam school anom vele ani chinak sayang khan atiem bera cha chon category A B C anoma category A a hian higher secondary in noi ria high school in noi ru middle school in noi nga category B a higher secondary in noi nga high school noi li middle school noi thum si nga chuan category C a higher secondary noi thum high school noi ni si nga middle school noi ni ani dona ya ama chuan lamsam school te hian higher secondary noi thum high school in noi ni si nga middle school in noi ni tin category om mia level an dong thina tuna chuan category attention ania ka soya kha sia thia mar mai thea annex 2 hen che takina mu the dona entinan middle school lamsam schooling sarkar ma san doya kha chuan noi ni an lo dong topa enganga chapo ni sila enganga chiapo ni sila noi tian dong veka tuna chuan category A noi thum man dong ta category B noi thum singa noi nga category noi nga category B in noi thum singa category C noi ni tuna chuan atlang puin lamsam school kan da thar ho kha category C kan da alon sa to ho chu A le B da an ne stiang chuan category sang ten ani ta elaya press statement a kan on siam kan talan karon talang thawa maro chu chiam taka saibel ka du chu tuna at pro adok tuna so pro adok count to lawa special category 2 ani top to pro adok rules support ha kan rules siam thar hian aron luala to ni din adok rules support hi om to lawa he kan rules siam thar hian aron lualan le to chuwang chuan adok school om to lovin special category 1 school anoma anha thokte ro chu adok school anom lai angin an la omanga lo kan pun sakanga an pension ma chu yang khan kan pe chak chara amaro chu an pension vele special category 1 na an don thei tur o makha school khan al adong ve to dona zirtir tu kha an manian la to tuna chuan adok school a chuan sarkar ne nan tia diowin high school te higher te khana lo la middle school chu SDO te nan lo la puya directorate lampang te nan lo en puya khatiam khan thilakal thina zirti tu tharon la kunai ro chuan management committee an la ve to dona an ku taung tonga flo ero chu puisa kan pek pro rata in he laya puisa kan pek turakha zirti to omzat turin arul samia khan kan simanga sumia chuan sumia kan sem zirti tu paruklom don ta sila puisan donza tu noi somli kha 1/6 in an putiranga chumi chuak za da school in an donga an boy pui chun zom to school he rule soya chuan adok nilaya zirti tu lomte an pension vek duwa khan special category 1 kha atak takin afulin akal thei to dona management committee kutail natanga management committee an sum don za somriat kha zirti to lo an pange ngei turania aba kro chu school sakchat nan de thildaga an mang theya avain kan pe du an ti pon an pe thei bokane amaro chu zirti tu te an ni na an hlo te an din hum halnan za somriat ka chu kan la hausak ani chuan
te phung ti niam the ni to don he rules bang hian ama chuan kan sei to angin adok school chen khat zirlai po lo nei to manglo khopui om si zirlai som chau nei te nomania lo tlan hiam na sel tu phei adata te po karon tilang ani ho chuang amin karon a number te po karon da zirlai nei za te in lo enara sian in se thei mai ang pakhat phei chu tu nai kan en chiang me ka provincialize tu nge tu lo final call hi kan la nei le do na khati hun lai phabe si tu nai ka hiam ta em enga tinge sarkar in kan la ka enga tinge khati nga zirti tu ina an kalpuya zirlai te na an du lo khopa an tlan san khopa school omlaya sarkar ina la luang ti kha ngai to da kan ne ya he special category 1 no 2 ma po he zirnan tlak niam chuan zirlai nei kem tial chuan an din huna chang hen an tlat hiam le thei to na ni ama chuan an tlat hiam thei lon om chor me a school lo difang to te po kha sani som hi pathuma han la thuai nei ti kan fiat kha me du han pakhat kan nei le a tiang chu kan an pai le te kha ni atin school hian an manin ram te pon nei tur ni a ram nei mi alo zirlai po nei mi alo ten lo oma chu an din hun ani an tlak hiam theina tur kha rul sa hian gil tel ani a ziti tu te po an tran satangai don ti kha kan ta lan del vele tua special category 2 school a hi annexure 3 a talan ani a lekin ai lo runga chung te ho chuan chena ka soyang khan poisa thanem tak noi somli panga ti te kha andong ei dona an tan pon sen fa pom tak ni tura kan ngaya khang kha ziti tu te lo bang vek lovin school management committee kan pedona school management committee ni chena ka soyang khan za somriat al lo banga chu lo thei lovin ani za som ko kan pedon en ti pon an thu maro chu an man nge za kha za somriat chu ni chuan an ne na lo bang ve nga kumtin an ok tanga siang chuan sarkara an sumpan dan an thei lu tanga a fel lo chuan kha school kha special category tanga pai thei la ni don bo ani then special category 1 le 2 hian lu thei dan om ve le ta he rule sa hian special category 1 hian higher secondary school hian tuma khuduna hian kan nei to silo an vain provincialization ni wangin special category 1 an lu du chuan ama criteria how tak tu kha kan ti niam ta hi rule sa hian municipal area zilai somria higher secondary bika chu aneu kha tama chu ang zon annexure nen zirtham lo in kan pe chu nia hei en lo ho in school ho in aron ngai ven don aron deal don chu in lu tu don ti kha kan sei tel nga la ni higher secondary hian municipal area aizol le lungle a chuan zilai somria an nei ngai district headquarters a chuan zilai somsari panga chuan SDO omna school hian SDO omna kan ne hai west phaileng ti te helai alum sena ti te chimlama chu khate khat kan mun chang kan ne ya chumia kan nei na chun zilai somru kan ne ngai abak dang zonga chuan zilai somma ne ngai ni higher secondary bika chuan high school a chuan ai dot dan in municipal district headquarters SDO le hundang te ti khan sui thatai la high school a chuan zilai somsari somru somnga somli an ne ngaya middle school a chuan municipal area hian special category hian tuma da kan tum lova district headquarters sa somru SDO na somnga mundang te somli ama chun za to pani maya middle school kha provincialized tu chuan hati taila kami criteria an na tur kha provincialized dang chu ni ta amaro se helaya po category 1 an in ham tan na khan zilai somli ta lan nei tur ani ti kha kan criteria man chu ani ta tin pass percentage po za somnga panga ta lan nei tur ani chu mani school ming po exam ngam lo ten lo oma school thren khat discipline aken kona te po kan tia pass percentage za somnga panga ne nga zilai heti sa tan ne nga ya then
category 2 han kumruk talano mangaya society's registration an nei kumni chung tuna hian kana notify anga notify atang kumni chung hian society's registration an nei ngai ni he thil kan tina san chu lamsam school thin khata hian Kosan Big school te noma ten lo te noma mimal school te pon lo mani private school ten lo dalu ta kha arem kan tilo society's registration an nei nga society an kala enkol pi tun nei nga ya khotlang in an din hi duat bi ka enkol bi ka du sakan du chuteng chuan ma kan la turatan sokso ania SMC hi public trust mo society's registration an ni turania kumni chung ha an ni don ani tin school hian building an nei turania an mani mingin ramom bok turani school then khatuna hian an mani mingaram nei lo te po noma nai na thiam nain kan tia ngai na ange niam ngai dam na tin reng kan ngai dam ani then hi chu stiang chuan kan han ti chau nok noka he rules fan an ero hi chuan kan strict view to don school in an mani mingin ram an nei ngai building an nei ngai bo chutiang che chuan he laya an hiam ber kan ti lam samatang category A atangin special category 2 aron lu thei dan kha aron nom vele ta an kai san thina tuna chuan ti topang kan school hi au pato kan lu ve hun to ti hi ni deuh topa a hoi sen hi ni deuh ani zep thu cheng lo wing fia nor tu nei cha upa deuh to de upa to po kha loi kal thel sunga steng chuan thil lo kala chu wang chuan criteria a chhok dan tu criteria he kan set ta an category a kumru kanom to turania tin an enrollment a po kha ni chena miang bok khan hetisa thi ni turani ti kha om boka na kinai na ngai semenga tuna ka soi chuan in boy tol to lam ti ka lawa ani nawa po achang theya stiang chuan hetisa thi ni turani ti kha special category 1 ai tle man hiam setin stiang chuan ruam manna kanon siam mani chuan special category 1 na tuna adopt atanga special category 1 kan da tur te po hi andin hunala der thong thowa kumnga chung kan hak dona kumnga chungin special category 1 a heti zati enrollment an nei turani ti kha an nei lo chon kan pai thlang kumnga chungin an in siam tha turani ama chon adopt kan lo oma an ngai thalu tu ka ti topang zilai pon lo nei tlem tir tiela ama ro province lai san lo du ve thausia in lan kai khan dua andin huna chetil tel boxia andin huna chetil tel chuan ani theilo ve in siam thatangai tin kumnga chung hun kan siam saka kumnga chunga special category 1 in an nei turani kan tiang hi an phak lo chuan an ni po hi special category 2 kan da thlon chu andin hun turania ngai tu le ngai turania siam chuan ma kan la so zela mitam takin be seina sa tak nen hian he upgradation hi an lo ena be seina sa tak nena an lo pho tile tu ni hi adam mai lo ni kalna pianga zona tam tak le so sal tu ton fo mai hi a chief minister le a chang tu minister tan hen ril ru le tak satan furit lian takani kan chief minister po hen shomati thina ke phei chu kalna pianga min lo zota a feri min chuat chala a min kok lek lek hi ni enga tinge wangin nge an tia he lampang adan le dun lam an se to si lawa he laya te phung an lo sia ba khan se to si lawa an ni chuan o man in tivek mai sia har sakhop maya adok school tam them ber provincialize le pro adok puan to te po kalpui chun zom kan du le a minister ang phei chon voi nga lai he upgradation hi council of ministers meeting ka pulu to ni ka putlu mun ber history kan siama at tu pui nga yang dewa chona topic nga ya putlu mun ber ala ni karing lulul po mintia minister pui de pon tingay na nga om si lawa anor tu liana thak buka amaro chu
he lampang DPNR law te finance te ne na lung rual taka kan kal theina tur ngai chu ngai bok sia a sarkar sumina phak tok le te na siam sa mangin pa kan la chau ania provincialized star lo te hi kan ngai saklo bi ki na ni hau lova te na omsa mangin adok school te tan a huam zau the ang berin pa kan la zo kan ni ti hi min fiat pui turin adok school si ti tu te le an school te ka ngen tak meu ani a riom don khop mea sarkar kan lu ton an lo tia amaro criteria siam alo ni to sia chu tu na hian kan han phang roi ania a ngai tu na dang po la sen thei chu la ni amaro chu tun din huna chuan ti hian kan kal si ti kha milo sit sak turin ka nge na